إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آده ميريس ألغنمين واهك دكالاني ورم مهم إهام بينون تري موضوعي جمتش آده موضوعكي أماناتريكم أماناتريكمه دنو مون ألغنمين ترين باي بيفلونا إحساس كوريوني أي ميهجي أتا ركّا كورمتّكا دهوه فايساين وتا أغبودو إچّكي أماناتكي أيه هم إكني أماناتكي ميتوه أماناتكي دين هن إبس كم ميجتريغا نهيمنه توه مي ألغنجي سوالكي ألغن من إبا دانغان لنجه أماناتكي كوباكم آده الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن وحي كربا فوي يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ما ني إمام وجم يستكن الله رسول يتبامه خيانة ترنواش أدي تباميهم دانتيبه أي بودو كميجن كان دانتيبه تباميهم إكاكو أنكاكا حوال كرا أمانة تكبس خيانة ترنواش واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أدي دناشة هم كشون تيبامي هنگه مودلا تيبامي هنگه دارينكي أي امتحانك وأن الله عنده أجر عظيم بودوغم وا درمواني الله سبحانه وتعالى حضرتك آده لبت أخونا أختو مدياية باوالبون سبب ألغن من وسنالا يرو ألغن من لم يفنني خندق هنغرام يفها خندق هنغرام هنگي هجرام فسوان أهروغا خندق هنغرام يفها رسول الله صلى الله عليه وسلم إكليك فانغ أصحابنا إكوغا بني قريظة يهودينا هنغرام ينكم وداغن كيف ينتو كيرت رسول صلى الله عليه وسلم أميهنا إكوغا كربافاوا معاهدايا أميهن غداروه يا خلافي كم وقتك غتو هنغراماගේ වගුතු එහෙම එමිහුන් හිමනිගෙන් දෙයි හංගුරාමාගේ කුව්වරින්ගේ ගොතුග ගද්දාරුයි බයිගේ ගොතුග
Allah subhanahu wa ta'ala ge amru fula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashab bekalun nagen wadagen bani qurayza hisaru kurab kommekas hisaru debigen diumuge sawabun yahudin war dativejje emme fahun emihum beenum vi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihen as sulhwa ekamaku ebotto evves fursate emihuna sulha wumuge netenge to emihuna ki emme nurakkaateri wagutuga qaddaru emihu emmima emihunge faratum wahaka dakkan emihunna wahaka dakkawa emme fahon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emihuna devvi fursataki emihun itubaru kura ansariya bekalunge terem bekalaku emihunge emihunna hukum kandel mattaka ikhtiyar kurum emihun beenum bekalaku emihunna hukum kandel mattaka ikhtiyar kuruma egotun emihun ikhtiyar kuri emihunna warabode itubaru kurave bekale emihunna hewede bekale edi wada gannawa bekal ei kom bekaletto Sa'd ibn Muaz radiyallahu anhu kommeka Sa'd ibn Muaz radiyallahu anhu hamajehum me hukum kurabwan hamajehuma guligen yahudin beenum vejje ituru mihaka ekama behegotum mashwara kuruma ei ves ansarun getere emihuna waragga emihuna heo naseyha devva bekalaka mashwa kuruma beenum vejje egotun emihun eduni Abu Lubaba radiyallahu anhu emihuna mashwara kuruma wadagatum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekama sudda devvi kommekas Abu Lubaba radiyallahu anhu emihuna baddal kurawwa wahaka dekkewomu emihun mi ahani mashwaraya Abu Lubaba radiyallahu anhu garihum konkame ki mashwarayetto mihar mimihuna miyoti wara bodu kame kurimati efa ehmi ekamuge mashwaraya timannamenge macca hukum kurawwu mattaka Sa'd ibn Muaz timanname kandelu maki ei rangalu kandelu metto egota ebbaswe nimmam vito ewagutu kantatta vegendiyei wara ehen kahala gotaka kulliyaka Abu Lubaba yang ishara kurawwuni ekalege faange hukumaka wani kalemen qatlu kurume kandurayang ishara kurawwa atun ishara kurawwa qatlu kurumuge isharate kurawwi mi wara bodu kamige wahaka mikama guligen Abu Lubaba vidalu wani timankalege faanu e fiyawlu matiga hunnawani ko timankalege faana ihsas wadagen fiya timankalege faana Allah ge rasula khiyanat terwe wejjeka den e fiyawlu matiga hutta Allah subhanahu wa ta'ala miaya bawale midiaya demme alugan midenne midiaya bawale ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun Allah ge rasula khiyanat terin wash mu'minun na mukhatab kurwa wahid ehme kudakamen minget den kanta vegen diego engi wada gannawato Abu Lubaba radiyallahu anhu tawbawe wadayagatume gotun wadayagen Masjid Nabawige tambegga amilla fula
බෙන්දවිගෙන් ඔන්නවි ෆරියෙන් නුකුළුවා ෆෙම්ෆොදෙන් නුබල්ලව එගොත ඔන්නෝනිකෝ ගාගණ්ඩක හෆ්තායින් හා දුහුගේ තෙරේගේ එකලේක ෆාන් නිකමැතිවේ එම්මෙ ෆොහුන් හේෆුළු නැති වඩාගෙන කොම්මේකස් එහා හිසාබුන් එකලේක ෆානුන්ගේ තෞබා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කබූල් කරවයි දැන් එකලේක ෆාන් හේෆුළු එරීම අස්සාබේ කලුන් ගොස් වඩාගෙන මිදන්නවන්නේ එකලේක ෆානුන්ගේ තෞබා කබූල් කරවිජ්ජේ දැන් මේ විදාල් වී කීකේතෝ තිමන් කලේක ෆානු අමිල්ල ෆුල බේනුමෙ නූනේ මොහෙලවාකෂ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම වඩාගේ මොහෙලවන්දන් තිමන් කලේක ෆානු ඔන්නවානේ මිගොතුගේ දැන් කීරිත රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වඩාගෙන් එකලේක ෆානු මොහෙලවනි අදි එහිසාබුන් ඉහර්මියති තවබාවස් කබූල් කුරේෆ් එහිසාබුන් එකලේක ෆානු දුලෙන් නුකුරව දැන් විදාල්වි තිමන් කලේක ෆාන මේ ඛියානා කුරිමති වි කාන්තත් තිමන් කලේක ෆානු බේනුම් ෆුලේ දුබ්වාල කොන් කමෙත්තෝ ඒ දෙකම එක්කම කී ෆෑස අනෙක්කම කී දරින් එකලේක ෆානුගේ ෆෑසා හුරිය මිහුන්ගේ අතුග දරින් වෙස්තිබි එමිහුන්ගේ සරහද්දුක එමිහුන්නා එකීග එමිහුන්ගේ ආයිලතකුගේ තෙරේ දැන් අනෙන්හෙන් බලායරු මස්සලෙන් නුන් ඒකි දෙබෑ මිහුන්ගේ මදුග අහුදෙන් ඔයගෙන් හිඟමුන්දිය කමකි එහෙන්නම එකලේක ෆාන් බේනු ෆුල වඩා ගන්නවි ඒවර බොඩ තාහිරුවේ එෆද ඛියානාත දෙවන පහර නිහිඟා වර එකංකන් සාෆ් කරම්ම එහෙම වීම විදාල් වී තිමන් කලේක ෆානු ගේ දරින් කොළවස් එහෙන් හිසාබක ගෙන්දවානීයේ අදි මුදා කොළ එකීග බස්සවාලවවානී සදගක් කරවවානී රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවි එහෙන් හද්දවාෂේ ඒගේ තිම්බා කුල එබ්බා සදගක් කරවවාෂ තිබේෆුළු විස්නා වඩා ගන්නවා අමානත්තරිකමකී කිහා බොඩු කමෙක්කන් හැම එකනි මිහාදිසාය බලාලිකම් ගාවි සල්ගන් මෙන්න එගිගෙන් හිඟච්ච තෆ්සීර් ඉල්මු වරින් විදාල් වනි මීගා දෙකමෙන් හිමෙනකින් හිඟච්චේ අමානත්තරිකමුගේ එයි අල්ලාහගේ රසූලය ඛියානත්තරි වම දැන් අදිහම එහෙම්ම මේ ආයතුග අංගවාෆ එබව එහෙම් වාහකෙබස් එයි අල්ගන් මෙම්මි අමානාතේ අල්ගන් මෙම්මි කුරා අමානා මිහෙග්ගේ අත දෙවේ අමානා එවස් තියබෑ මිහුන් එවස් රක්කා තරි වාෂේ අංගවාෆ එබව එවස් ඛියානත්තරින් වාෂේ අංගවාෆ එබව එහෙම මිකංකමකි මිතිංකම වෙස් රක්කා තරිවාන් ජෙහකන්ත අමානාතු යොගත දැන් දෙවන ආයතුන් තෆ්සීර් ඉල්මරින් විදාල්වනි එබ දේහවයේ මුදලා දරින්නකි එයි බොඩු ඉම්තිහාන එක්ක එයි ඛියානත්තරි උම මග්ෆහි කොද්දේ කම එක්ක එහෙම එකම වෙස් අල්ගොන් මෙන් රක්කා තරිවාන් එබ ජෙහ لبت أخو النقط මිදුවස් කොළ කියාල්ගන් මෙන් අමානත්තරිකම බෙහෙගතුම් වාහක දක්කායිරු වර බොඩ අල්ගන් මෙන් කන්තත්තකා දේතරේග විස්නා ෆිකුර් කොන් ජෙහ දුවස් කොළේ සවබකී කොබෑතෝ සවබකී मी वर अळगण मेंगे मिनिवंदुवह अळगण मेंगे
mifada duwasta faaha kuramunda duwasware November 3 hadisage kantatta vis algal me faaha kuramunda duwasware ehmi algal men ge qawma visnali kamugavies almunen qawmuga mihinga kantattaka visnali kamugavies ei zamanu sure higamun diya kantattaka visnali kamugavies amaanaaitherikan gelli khiyaanaaitheri vefawa komme dandi walegga algal menge miniwan kama buru wara febave mi algal men visnan je waram muhimmu gutta ehmi ege sawabun etabbayge furana gelligen ebade nunto etabbayge furana gelligen ebade ege sawab mi kiha dera nikameti kametto kawata sawabaki kuda faasa kolegge dahiveti kamuga nuni amille edumegge dahiveti kamuga algan menna hede go hegge sawamu algan menge emme muhimmu sirruta rakateri nukuramuge sawamu nota e khiyanat terumuge sawamu algan menge istiqlala burarage midani ehmima amaanaaitherikamge bodukan wara bodu hagigatu ei wara bodukame ehmima kirita qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis fultakun mikama baaru Alhuhvaafivaa dannawanto demme alugal mi dennevi amaanaatuge waahakataka balairus kirit qur'anuge e ayatuge asawa kantattahuge iturun alugal men visnalairu adi ilmu werim ves alugal menna daskod devwa fawa gotun alugal mengi komme kamaki amaanaat alugal mengi deenaki alugal menna hawal kurayfa amaanaat alugal menna hawal kurayfa wajib tahki alugal menna Allah subhanahu wa ta'ala hawal kurabba fawa amaanaat er rakkaateri wanje er rakkaateri nuwivijjenama maadama Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga alugal men zimma wanjehen masul wanjehen hama ehemme alugal men ada kura wazifa taka mikan kama kiwes alugal menna zimma wanjehe amaanat egaves alugal men khiyanat terwe jennama alugal menna maadama qiyamat dohu Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga masul wanjehen adi ege iturun alugal menge qawmuge kuriyeruma eta bodu asarek kuramundan wazifata huwa tibbawa befulun khiyanat teri wanama ege natija warak goswegendan rayitun qawma khiyanat teri wanama ege natija wes goswan ehme rayyatakas adihama veriyakas emmem wes amaanat teriwan ebajehe ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam alugal menna daskod devwa fawa gotaki ehmima ekalege faanu hadis kurabwa fawe kullukum mas'ulun tiba mehge tenen komme mihaki mas'ul wanjehe mihaki amaanat teriwan jehe mihaki zimma ufulen jehe mihaki wa kullukum mas'ulun an rayyatihi komme mihaki wes emiheku mas'ul wa kantattahuga emiheku hawal wegen hunna kamegga mas'ul wan jehena mihaki emi mi alugal me handan bahattan jehe waram muhimu nugtaay hama ehemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fa alugal menna amaanatuge muhimmu kan angawmu addil amaanata ila man tamanak amaanata ege e raddu koddeshe
hawal kurimi hay wala takhun man khanaka adi tibaya khiyanat terwa mihaya tiba khiyanat terin wash namas bayam mi hunge gotaki mihaku timanne khiyanat terwejjiya timanne wesene khiyanat terwanje nun eggotaka wes ei islam din deke gotenno islam dinaki evre ma mativeri dina islam dinuga nonna neggotaka wes khiyanat terwum evves halatek ade kirit qur'anuga allah subhanahu wa ta'ala amaanaaitherike kamuge bodukam bayan kurawwaafivaa minvaru tibe from visna wada gannawa allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwani inna aradna al amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula khawato maaneke timan ilahu amaanain hurahelu vime uda bima mihera bolet farubadtaka uda bima farubadtaka timan allah amaanain hurahelu vime fa abayna an yahmilnaha ekamaku etaketi eya hawaluma inkar kuriye wa ashfaqna minha ei kibegento e amana nuflena kama biruetwege wa hamalaha al insan embe fo nge amana ta hawalu insana den allah subhanahu wa ta'ala mi wahi kurabani innahu kana zaluman jahula hama kashorun insana wi enage amilla nafsan aniyaveri jahilu mi hekkamashe amanata hawalu nufulle waruge burayaka hawalu ehmi mi ayatuga mikan angawaf miwani mikamuge bodukan insanunna engew mattaka algon menna engew mattaka allah subhanahu wa ta'ala migota mi aya bawalawaf miwan anekkolum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith fultaka algon balalakam gawiyes amaanaaitherikamge idikolaki khiyaanaaitherikamaki ei sida munafiqunna golifo ekkame munafiqunge sifatahuge tereng es sifa ehmi maikale fan hadith kurawani ayatul munafiqi thalathatun munafiqunge alamaatini idha haddatha kadhaba wahka dakkafiya dogu hadane wa idha wa'ada akhlafa adi wa'ada kaffiya ya khilafwane wa idha tumina khana adi amanaten hawal kurawijjiya e khiyaanaaitheriwane ya khilafa amaanaaitherinnaki allah subhanahu wa ta'ala ge russewun libigem wabaya ekaman ishara kurawwa allah subhanahu wa ta'ala mu'minun suratuga wahi kurawwa fawe mu'minun ge sifata bayan kurawwa wahi kurawwa fawe egitereng essifay gotuga walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ebamihunki ebamihunge amaanaattaka adi ahd taka rakkateriwamihu ehvima amaanaaitherikamaki ei mativeri sife ege idikolaki khiyaanaaitherikan ei allah subhanahu wa ta'ala nurussawa sife ehmiya migitereng algon men khiyaru kuran jehni amaanaaitherikan ei algon menge amilla nafsuge wes kaamiyabiyattaka
adi algon menge moli mujtamauge wes kaamiyabiyetaka dannawanto duwahak wes algon mennaka kaamiya algon menge mujtamaka hamajuh mennannane algon menge qawmaka kuriyen noli bene algon menge rayitun naki amaanaaitheri bayakan nuwaha hindaku mi algon men visnan jehe waram muhimmu nukutaye amaanata behe gotun algon men eba jehe algon menge darinna war rangala mikam visnadi ekudinge gayaga mi riti sifa ashagan nan den ekudin tarbiyat kura mi algon menge beleni weringe wes zimmay adi hama ehemme madrasata ku ges zimmay adi ege itura algon dannawani eki muassasata ku ges zimmay ken mikama baaru ala muassasata ku ges masage kur ehnnoniya algon me qawmaka hinhama jehume duwahak wes noliben ehnames amaanaaitherikamge sifa algon menge mujtamauga asha ganwa levijje nama algon men hiwes nukuraha baaru minuga algon menge qawmu kuriyaragen danikami shakken wes wekkamen dannawanto amaanaaitherikamah behegatun algon menna wahaka dakkam vejje nama kitamme gineire wanden wes wahaka dakka tibevidan ehmwima algondu dannawani algon men wes mikamattaka masake kurama hingashe algondu duaiki Allah subhanahu wa ta'ala algon men ekamuge hew tawfiq devvon algon men naki amaanaaitherikamge sifa libigem wa bayakam galebun wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi